Ja sam Mary Novosel, rođena sam u Australiji. Kada sam imala 7 godina, vratila sam se sa roditeljima u bivšu Jugoslaviju i već godinama živim u biti sad u Hrvatskoj. I kada me netko pita gdje je tvoj dom, ja uvijek kažem to je tamo gdje je srce, to je Kloštar Ivanić. Moja mama je bila kuharica, a tata je bio bravar i jedan i drugi su u biti jako voljeli prirodu. Imali smo jednu knjigu po kojoj smo često znali raditi, znači to je bila knjiga za ljekovito bilje. Nakon srednje škole upisala sam fakultet novinarstva zato što sam uvijek mislila da bi u biti ja htjela biti neka vrsta novog Hemingwaya. Često sam se pitala želim li ja uopće biti novinarka, misliš si možda ja nisam za to. I onda sam radila jedan intervju o školi aromaterapije. Osjetila sam mirise s kojima sam se ja susretala kao djevojčica i to mi se učinilo na prvi onako kao neki prvi znak da sam na dobrom putu. Prvu kremu sam napravila 3 godine nakon što sam završila školu. Nakon nekog vremena prijateljica mi je rekla mi bi mogli napraviti od toga neki biznis. Na kraju sam ipak odlučila da možda ta ideja o biznisu i nije tako loša. Tada sam prijateljicama na toj ploči biti isprezentirala taj dio kako ja vidim tu našu buduću tvrtku. Zamislila sam da nas 5 bude u toj tvrtki, da svaka radi jedan segment koji najbolje zna i danas sutra da pokrenemo jedan klub sretnih žena gdje bi se žene družile, razmjenjivale razne recepte, nekakve tehnike opuštanja. I prošlo je par dana, niko živ se od njih nije javio. I moja prijateljica, jedina koja me ujedno bila i predložila da krenemo u biznis, mi se javila i rekla a ništa, je ti se javio ko? Kao da je znala da nisu. I ja velim pa ne baš evo ti, velim, onda nas dvije idemo. I tako je to krenulo. 2 novinarke u poduzetništvu zvuči kao joj brzo će se snaći, no nije to baš bilo tako. Sve je to nas troduplo koštalo dok nismo znale kome se obratiti, na koji način, kako nešto osigurati i kako se snaći u tom svijetu. I još milion drugih stvari koje smo naučile i platile. Nisam odustala upravo zato što volim taj posao i zato što volim taj kontakt sa prirodom i volim eterična ulja i volim pripravke. Najviše volim kad u biti stvorim iz ničega nešto. Tada sam bila udana i moj bivši muž je često meni znao reći kad će napokon prava zarada iz toga. Odlučila sam spakirati sve svoje kofere i vratila sam se doma, to jest kod mame i tate. U to vrijeme sam i htjela imati djecu, no eto, nisu mi karte bile tako posložene. I to je jedan period života kad sam ja doživjela emotivni bankrot. Kada sam se vratila kući, počela sam se i više nekako baviti sa prirodnim pripravcima i izradom prirodnih pripravaka, između ostalog zato što sam trebala neki ispušni ventil. Tada sam s mamom i napokon pokrenula taj jedan svoj san o Hemingwayu i o pisanju. Sa mamom sam napisala kuharicu s placa na lice. Luna je u kuću došla kao mali terapijski pas. Tata me je htio malo nekako utješiti kad je vidio da sam malo tužno, pa je mislio ok, bude on meni donio Lunu kao pa ću onda ja malo još živnuti uz nju, jer sam se ja sa Lunom odmah, kako bi se to reklo, skompala i postale smo zaista onako bliske. Može se reći da je u biti ona ko neka preuvertira, jedna predmala bebica dok ne dođe pravo dijete. Primijetila sam da je Luna zadnjih godina alergična, pa smo radili neke pretrage i tako sam onda pokušala Luni pomoći i zato sam osmislila šampon koji je jako pH prilagođen za pse i mačke i najmanje joj šteti što se tiče njene dlake. Luna se inače ne voli kupati. Što se tiče šapela, pokazala je jako dobru reakciju s obzirom da šapelo ima u sebi zelenu glinu i aktivni ugljen, što daje osjećaj pesima da su se utrljali u zemlju nakon kupanja. Šapelo nije testiran na životinjama, nego je testiran na ljudima, na meni. Znači, ja sam ta koja je prva probala oprati kosu u šamponu i mogu reći da sam bila oduševljena. Prvo pitanje mi je bilo, sam to zaista ja osmislila tako nešto dobro. Ja često znam reći za neke ljude, on je super čovjek, samo treba šansu. Sad to isto govorim i za sebe. Prijavila sam se na Startaj Hrvatska zato što želim šansu.